Escola Secundário Geral Finantil foi exame susulamba estudante hamotu katus ida, nebe foi ainda que consegue participa e exame segundo período. Adjunto diretor Escola Finantil Sabino Ernesto ba jornalista Timor Post, ia nyeknar fating Escola Finantil ai mutindili, segunda-feira Loren Ronulu Racing Rua Fulan Julho tinane. Nia hatutang, exame segundo período nebe halau durante semana ida, lau hodiak, mas be estudante quase atus ida makla participa e exame refere. Nune parte escola decide foi exame susulamba sira durante Loren tolu. Processo exame segundo período nene durante semana ida ne lau diak mas ohin ame semana ida liu to ohin exame ikus liu ba kelas 1, kelas 2, 3 sira, kelas 3 hotu ya sabdo. Mai be ame iya istilah ujian susulan iya. Nebe ba kelas 3 sir nebe maka 2, 3 sir nebe maka durante semana idane iya problema ituan ohin ho aban amne horário atende sir ba exame susulan horário remata aban mo foi be exame ne termina hotolos ne aban ia primeiro dia ami cek serne be makabe narang lai hai ya lista ne ami la autorizado per exame depois balu mai lata farda ne ami la autorizado per exame balu mai liu horas dok tiona ami tamat 7:45 nabe balu mai 8 liu dok tian makfin mai ne ami la autorizado per exame nebe sira la satu lako sira direito lai sira ter exame na fatin mabe ami fo tempo basira maka ohin ho aban ne exame be ohin aban ho berro ne exame susulam basira ne maka komete be caso ane senene kole terbuka dei tahun balu latir balu escola latir lama escola to atu exame musuh então ida ne maka be problem bot tama kriya problem sin atau ami be cek nia kando semana be periode ida be segundo periode tomak ne kan latir maka nia laiha direito atuir exame nia laiha direito atuir exame nah tamane maka mi cek ba kalau nia mai falta dalaroa dal tolo dalat hansa falta ida be merece para itat bele tolera bania ne ita bele atuir mas falta ida be demais lione ne kan saul tom fulan ha tomak la tamas kon ne amila autorizado exame no ne amila considera ona no dar amine estudante tama se estudante ma escola ter processo aprendizagem to remata ter exame ne makam no dar estudante ne ami facilita sira ami regra ne be maka ministério hatun mai ami ia regra karmitin regra ne para se mak ai escola ne be maka hali marli ho lei harli marli ho regulamento escola nia ia lei para atbel hasai nia ame total estudante 1 atau 3 ne 1899 1899 estudante mabe di antara serne la be balu maka tamai lista ide be ohin sai ne be mais ou menos 100 pessoas san cinema ka sai serne me maka tursi solane maka debe ohin contra lei tuan mabe serne be maka la autorizado ter exame ida ne be maka la escola ne maka mai ter exame ne la escola ne la exame ne la ter exame. Portanto, estudante sira nebe tu exame susulane tamba contra regra escola niang hanesang, mai escola la usa farda escola niang, balung mai la tuir horas exame niang, no estudante balung la tuir processo aprendizagem, mai beto exame makfoin mosu mai. Então a escola la autoriza sira tuir exame segundo período ne. Tamba tuir regra nebe Ministério Educação forsai katak, estudante nebe makalimar o regulamento escola niang, tem que hasai. Reportagem de Fifanya de Carvalho, Televisão Timor Post.